Mugikuyu uri ajiraga atiriri gutire gitatu iria kingi rira twacemania ni ajiraga uguo gutire gitatu iria kingi meaning tukae ama tutoke. Okay. Gutire gitatu iria kingi. Haya. Ubuntu ni kuga ndeho ni undu waku na wewe ho ni undu waku ndeho ni undu wa each other. Nego Eni I am because you are. Geciria gutire gitatu iria kingi turi ikae no twihota turi Gikuyu tugokienderia ona tukugura ko tutithondeka indo iria ciothe tubataraga turabatara andu aria angi othe kabira ingi ciothe guku bururi-ini na nja wa bururi. That one I can say confidently. Uguo rugendo ruru tutigithi turi ika ruriko rwa kiuteti rwa muturire rwa muturire sha no tatigire ti muturire uteti ni play a part nene muno hari muturire ndakararagia tene ngona ati mundu thiria kuri ndiendete uteti ndakararagia ngona ati no survive utari no uteti no matua maingi maria kana mathina maria ndiragerera kana maundu maria ndiragerera ri maimanaga na matua ma uteti. Yeah, that one I agree. Na ni matua matuagwo o muthenya no uteti ukoragwo nginya gwaku mucii nginya gwaku nyumba ni kuri siasa nini no uteti ni numbers na besha tukae ama tutoke tanto thigatheti-ini njoroge ya Daily Nation. Haya riu kurathia atiriri yes he mutumia umwe witagwo riri te Kenya nigetha nguhe context ya rugano ruru mutumia umwe witagwo atiriri uhoro uyu wa Asha etagwo Susan Janet Onyango. Niki eka Janet Onyango ni ari thibitari mieri 3 mithiru ri agithie akironde kuneo bia akiro mbeca iria arihagwo ni thibitari yake ni cari ndekurihwo riu agigithie ofisi ukirona atiriri niki gwagithie mutindi narihwo mbeca cia iria ngirigitete andu thibitari-ini yakwa athi ofisi-ini cia shakirwo shanda ngirihwo no akimoria niki akimera niguo erirwo atiriri no nginya uthi gwe kambuni ingi itagwo Finsprint. Hau ni horo rito ria Finsprint ria uhoro wa Finsprint wokire no akirugoria kana agicaina maundu make ri Finsprint atiri handu ari. You are right. Finsprint acoka guka thutha-ini akirwo Finsprint makoragwo Kilimani Nairobi. Kilimani ni goko turi ni rugongo ruru athie kurora ri akirwo atiriri mbeca ciagite guka tondu he mundu akikira namba cia account yaku ya bengi ri arekirire ga space bar uria mundu ahinya space na hatiri na space agitigithukania namba ino neno enge akigia ga space kogo thendi cio ikiaga kuingira iki bounce na mathibitari maingi ne makoretwo magiteta ati matiramukira mbeca. Haya gatheti gatwira atiriri hospitals experiencing delayed SHA payment should document every claim wandike kiria gethe kiretio verify banking details maundu mothe mabengi na wandike uria magiriire retain correspondence maundu maria murandikanira andu kana mabute ukamaiga request explanation from SHA ucoke wire SHA ikwandikire written wandikirwo itumi and escalate unresolved payment through official complaint channel promptly. No gifuatirira na njira ya yagiriire kuri andu aria magiriire uhoro wigie marihi. Rukiuria ni riri Kamau ithuothe ni tuwe wega atiriri mubango wa SHA ri kana digital highway no ya SHA ri irahuthira kahinda ka miaka 10 ciringi bilioni 104. That one is a fact. Tuzo tukimenya ni Safaricom hena uiguano gatagati kao na Safaricom na gimaretwo Apayro Limited na Convergence uyo Finsprint ri au imako uyo raheo 2% ya every detail kana every claim ri no ucio au mako. That's the question. Ai ruko wacoka mundu mwe rutawira kwa maundu maya ma SHA ri arauga atiriri we have so many companies on this digital superhighway. Igacira gaka digital superhighway no ri hena andu angi hena stage nyingi ina stage nyingi matatu ni raiga kundu kwingi muno shuka hau ni rahomia andu ni ranogia na ici ndeto irario ni mundu withini wa system tareke twambe turore wira uria mahetwo atiri taru Apayro ri
Apeiro no amiona Apeiro ndamuona. Apeiro era wake ni riri. He is in charge of the hospital information system and claims verification. They decide the amount of money hospitals receive. Ucio ni Apeiro. Haya, mudo gwetwo riri convergence ri wira oni go supply highway yo. Dr. Brian Lishenga ucio no akiaria handũ in her Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya starithia nini na ciandu kiumbe aroririe ciuria njega muno. Aroria atia? We are rendering services to patients. Ni turathondeka andu na tukamahe utungata. SHA is supposed to pay us. Na SHA niyo yagire gukorwo igituriha. And then we are told that 2% of what we are owed is being deducted for logistics. Na tukerwo atiriri ati mbeca iria thirikari ina thire witu ri ati ciringi 2 harĩ 100 ati ni cia guteithĩrĩria gukinyanira utungata mau. Logistics to do what? Logistics marateithia naki? Nobody has ever sat us down and told us where that money goes or who it goes to. Guti mundu watwikaria gatwira mbeca ici ciringi 2 harĩ 100 cithiaga na unaithia kuri u. Is this even legal? Ona ni cia no kiwatho ni jitikirie. Were hospitals consulted before this deduction was introduced? Kiuria ni riri borithi ona mathibitari ni maikaririo thi ni moririo kana magitikira. Because from where I see it, that is not something we agreed to. Na ngeciria kuringana uria ndirona na kuringana na ndugamirire gikundi kia mathibitari maya ma andu kiumberi tutire tuorio. Ruga majoroga ni ndaunene ndonene kambuni no very good ndi nao very good we gatheti ya Nation ndire itherũ ni amenya irathire ya acuri matire itherũ marathire nginya kwa business registration service aberoga meguo tukunde njahiko kegude kegude na rikorwo itumacani twa makomboki marathie nginya kwa uri wandikaga register mabiacara marakora kwe mweri 1 July 1st of July 2026 haya iyo last week Friday niri mweri mo ndujire mutijire na ihenya ni mweri mo kwari ritoti tene nikimia mweri ithatu kwari rekore buthe ni kura agithie magikora Finprint Limited is a private company incorporated on July 12, 2020 with a nominal share capital of 100,000. Ate mathire maikora company na Finprint na tokoragia ni yao ni ya rugoririo kaneke incorporate mweri 1 na ni wiki no rathirire ya incorporated mweri 12 July 2020. Aya ma uthuthuria wao rari wa mweri 1 aya ni marathire mweri 1 kurora ne thikiririe ne njuruge niki dina haraka kama the company has 2 directors. Company na ina director Mary Isa Sheikh Mohammed of Nairobi oyo ni mundu cio no wago ku Nairobi and Abdul Hakim Ibrahim Sheikh of Mombasa. Mr. Ibrahim holds 425 of the company's 1,000 shares. He's 42%. Mr. Mohammed is also one of the owners of Convergence Network Solutions. Ni danyita. Uhoro guthira. Tuamenya no. Yeah. Tukamenya Convergence hewira marutaga macoka magathondeka kambuni ingi gatagateithia ikariaga ciringi ngigiri extra na icigire ndirarenga mwena wa digital irarenga aria marigitari na mathibitari tuthie karatathi namba 5 atiriri Kamau ndirenda kurakara rucini atiriri Kamau thank you very much ni hau that's a very very important detail. Yes, ati nitwamenya atiriri kambuni na Finprint ya rugoririo 20 mwaka wa 2020 ina itanya ria riri ino highway ya thondekwo ri haria iriagira kanya na ene kambuni ni Isa Sheikh Mohammed na Abdul Hakim Ibrahim Sheikh. Page 5 joroge mubunge uretwo Zahir Janda wakundu kuretwo Nyaribari Chache ni aretwo akinya kwa borithi akandikithia ndumiriri ni tondu wa ngaheha cionekanire kuria mwena wa Githii muthenya wa Friday na mundu mwe ni akuire na andu angi 20 makigurario uru. Riu kuratuika mubunge uyu anga hinya muingi todo gutiramenya kana eguthi gwa borithi kana ndeguthie gucia ni mundu very powerful uti mundu powerful gukira watho uti ginya president ari iguru ria watho uyu uri uyu agena hinya muingi ntombe turi andu what happened he mwanake wakwire wetagwo Vincent Mapinduzi na ni member wa timu ya Linda Mwananchi media team tondu agoire makonje gwikio mahigari na kwa tukahe mutumia ikagia mahiga akikoga ua
Mutumia waikagia mahiga ngari ni gitengeretio mutumia na andu alinda mwananchi mutumia gun duka kumita gun kana kumita wa mbere gathiti auga Kisii guns kogo hena gun mutumia okay haya riu ri ikirio mahiga ri uyu akigwa kuma ngari no ngari ikirio mahiga na ni agucuhiriire makiura agwa rakua riu kwina kiundu giki kiumirite guku bururi-ini kia ati nita turacoka handu-ini ha guns no kana mwaka wa 2017 no kana 2017 kwali na maundu maya na 2007 kwali na maundu maya na ti maundu mega na maundu magirwo gukomithio ni gwati munene muno tukuriire maitho wona twarera nduire eno yarerwo ni goka guturia riu hena kindu kirarakaria andu muno hindi no guns ya maikagia mahiga magikiria ngari icio cia ateti mahiga ri thome na githungu taure while the goons attacked the convoy henderia nyana keicio kana meito yo aikageria mitokeo mahiga some police officers were captured on video borithi moirwo na video watching the events unfold without intervening matari undu mareka meroreire uria kurathie na mbere mendagwo meke atia ni ndioi tondu munene ni ndu andu kurakara following the public outcry na outrage on social media. NPS spokesperson Mushiri Nyaga said the Inspector General of Police has directed the Internal Affairs Unit to expedite its assessment on all aspects of the violence, identify any operational gaps that may have contributed to the incident, and take appropriate action. Terere hena abugere mubunge wa Kitutu Masaba ureto Clive Gesairo na mubunge wa Bomachoge areto Bomachoge Borabu areto Obadia Barongo. Neo maniriria gikuo kia mwanake ucio na ni marakania thirikari uhoro wigie kurera kuhe matharaita na kunyitirira political militias na kugita kumagitira tita marorio kuratuka andu acio mena andu maramagitira me thirikari ni governor wa Githii Mbarati ni umwe wale makomithitie uhoro ucio o ndumo na former chief justice ugwetwo David Maraga akohe mundu urarera mikoro eno ni atige kumirera eno ni nduira murarera mutongoria wa gikundi giki kiretwo Linda Mwananchi tagwo Edwin Sifuna akiaria kundu gitwa Bungoma muthenya wa Saturday tondu mundu wekekire Friday araiga atiriri ni aroiraga video ka gahe haicio na tharikire yo na aratumira inspector wa borithi kaja na aramwira na aramuhemika na aramwira atiriri inspector menye tutigwitikira kwatako kana gutharikirwo uguo na tukwenda atongoria aria mara involved tondu Sifuna raiga ni mamoe manyitukio kana mawero ikinya ria kiwa the page 7 ni hodi kama na Musalia Mudavadi ni akirete muno niguo gatheti roiga riri kurethwo running mate wa President William Ruto Mudavadi wi akirete ki taru ugitonya guko Mount Kenya Professor Kithure Kindiki ena timu iria rauga ndakeherio magathi na President Kithurano kinene ugithie ruguru rwa bururi na kuga ruguru tikurumana ni western kuga western kwena timu iroiga Moses Wetangula niwe mangienda akore running mate wa William Ruto niguo ugitonya kiama-ini kia ODM kwena kambe igiri hena kambe imwe iroiga running mate wa Ruto akorwo ari Ali Hassan Joho uyu minister wa mahiga ma goro na kambe ingĩ niwe iroiga minister wa thothaiti ugwetwo Wycliffe Oparanya makorwo ni running mate Musalia Mudavadi ritwa riake ritiragwetwo kana ni akirete muno na ni aroneka ni mundu no akiendaga gwatuika president thutha wa githurano gia 2027 ukiuria ni riri prime cabinet secretary uyu ri kana wira wa muingiheire niki akirete ugo maundu-ini moteti ni araririe Musalia Mudavadi hindi aritie agwite atiriri nyambire akihura andu wa opposition aicoka akiuga ati ni ndamwirire gacira gaitu tandu aruriri rwa Baruya gukatha bururi uri kwitukira William Ruto aitha tondu maraiga atiriri president yo eherari after agoni guthitamu igiri no mena miaka 5 tu yagweterera koguo njira iria huthu ya andu aruriri rwa Baruya gukoya giti gia president ni gusupport William Ruto nigetha athie 5 oime amatigire magi support mundu ungi meguikara miaka 10 one koguo ri niri kunguhi ni agucokia William Ruto miaka 5 muegiti kana mucagure mundu ungi ikara 10 uguo gwicira ungiona akirete no haria roi rwiragwa niho hariku ungiona Musalia Mudavadi akirete uguo akirete eno ndu woi kana ndu areciria tondu ekaendera hura ciaca icira hurwo ndito
no ira araruta handu aracinurire andu a mung'ethaniro aramerire atia ati there are people purporting to give direction to our community no gutaura ati kwina andu maretu ati nio mangira ruri rwa mbaru ya kuria rukurora yet they were impeached and they don't know their future taura riu hau ndigutaura guthoma na githungu andu nimegwitaurira as your leaders we have decided to support President Ruto's re-election marita atongoria makiria kuma muno cio aruguru rwa bururi o mego support President William Ruto agathurwo rita ria keri I told you in 2022 ndamurie miaka 5 mithiru miaka 4 mithiru riu he's a root kau niko gacira karia gakuhi and now I'm telling you again he's a root na no ngumwira ringi andu mwena wa kuria Murembe ati gau noko gacira karia tungigera we should remain focused and let our people not be lied to na twirumie hau na tutikareke kuhenio ni andu maraima na kuunja by the way William Ruto arekia utongoria wake ri gikarora nako riu ni hindi mathabu marekwo riu mundu wi gwika mathabu ri na no hindi tugakorwo Njoroge riu tukurakurite ini etiguo ini ini iya ndino wega kuna kuraihu imagine no gicoke kwa nyumba ya mungi no wega githurano ri githurano ti maundu maingi ni your numbers na kura if you convert your numbers to votes you become you ugashinda by the kama ndukahenio ni mundu ati siasa ni kuneano enena gwa tigiti ni kuneno kineana gwa acha ne gwetho getha ni mundu thia gacaria no gacaria kaundu ge kuiguithia andu na andu magi kuigua ri ti necessary ukora ati wi mwega ni andu makuigua maguthuria no ni kuri riri ukabira ndugathira ni kuri siasa ine muno ni nyona ni kuri ka ukabira ka ndugathira tondu tari Njoroge wa githinji ungirugama tuge guku Nairobi na mundu ngiarugame ugwitwo ni ngerekano ndiraheana tuge tari mundu etwo tahiritwa o riothe ria mundu utari mugikuyu tuge Kemboi arugame Nairobi na Njoroge arugame na ni ndirathi guthurana uhoro wa ma ni ati ni ngukwenderera kana tigwa nake Kemboi ni akwendererwo ni Kiprotich na ucio ni rutangiota kuria utambite kuyuria atiriri Kemboi ni mwega kana Njoroge ni mwega utambite kuyuria uyu uramuthura ni tondu ni aragia ruthiomi rwaku kana tondu wira uria uramuhe ne kuhota yeah. That's a very good point. Eta no fati weyurie ona ka history ka mundu ni gabata muno kurora to kiria tu to ati tondu muraria ruthiomi rumwe nie ngionete agikuyu matateithanagia aige muno yes gukire na Kikuyu leaders matangi guteithia kana tiguo mekuo matiguteithia ndangioya thimu ona ndangikatia na mekuo atongoria agikuyu mathurirwo na matingiteithia mugikuyu na no amenya ura ndironire atongoria mundu athurwe mutongoria ri no agukuhingurira andu mieke yes agathia kamenya gwa borithi ni kuroya agathia ga prepare imwana ciake ni igatengera tondu no nginya muthurire ni undu wa ciana ici cia ndigwa citeithie akamenya ati kwa thirikari kwina opportunity ciekuo agoka agatuira agaciria no ina maratathi maria makinyaniru agatwara ku akarehera andu wao riu aingi agikuyu na ndikuigua thoni ngiuga uguo maticokaga matura-ini guteithia andu haya riu kuragituika atiri na mwaragia ruthiomi rumwe nake no ndangiguteithia kuragituika atiri Mudavadi uguo wa gweta akirite gukiraki akirite ki ucio ekireire eno ndu arona hihi no gwacoka ndukure kwa mwena wa no nyende namba yake no nyende kwari na Mudavadi ndi ndaria nake no tuicomanetie haha no nyende kumumenya menya kuma 89 ni akoretwe minister 1989 ndina miaka 37 no nyende kumenya Mudavadi makiria haya rukura tukatiriri kuna rugo kuraragwo Oparanya Wetangula na Mudavadi ri they are widely regarded as part of the old guard that has dominated Western Kenya politics for decades now they are facing a serious problem tondu riri kuna emergence ya younger leaders such as Mr. Sifuna na governor wa Trans Nzoia George Natembea ale rumemo no yogi wa mung'ethaniro kana matari mwena omwe ati Mudavadi akoretwo ari waziri kuma 89 ne kahiga gakuru gatiagararagwo ni mai 1989 miaka ku 37 kahiga gakuru gatiagararagwo ni mai he undu ko kahiga kau
riu ni gucoka kuragio inyo nikio ngiririkana giake thabari yake ya miaka 37 nikio in case no gitu korania agone akenda gite gia president no nyende guikara icio ni ciria iria ciuranagio ukenda gite kinari tugakuria kahinda kau koretwo ri niki tungiririkana giaku what can you nikio ngiruga motwire etiguo no nyende nie kwaria nake uyu ni umwe wa andu aria nene itari ndacemania nao Kenya haya nituthie page no na akirite ki tucoke page 6 na twambe twari cia tuthie page 7 tuma page 7 tuthie ngi 6 mundu ni agwithomera ate kwa Raila na Ruto ri maiguithania ri na magiuka na maundu mari 10 ri hena mujuga na mujuga uyu ri ni maundu maya turona andu maranyitwo migwate na andu makagwo tondu Raila mutigaire Raila na president William Ruto ni maiguithanirie maundu 10 na gwituka mitugo no ni guthira na ru ni roneka ne yakunyitwo andu migwate one kwi mundu rathoga uiguano uyu one mujuga hena mujuga tondu thirikari ndiatigire kunyita andu migwate na ODM mario hau andu makenyitwo migwate makirite ki kai ODM yatigire gutetera kiria yatetagira inarigwa yaragia mugai wa gicini kai mwatigire murugamo uria mwaturaga naguo gitonga wa starehe murugamo wa ODM uria watuire kai wathire ku kama kio ODM kio ikaine na gutetera andu etiguo na gutetera haki cia andu kamwatigire gutetera andu Raila huruka okay rugama page 8 page 6 mundu ni agwithomera njoroge page 8 ri president William Ruto araugire atigithio na andu aria marauga ati ni arahitia ni kwendia shares ya Safaricom na Kenya Pipeline akoiga mbeca icio riu thaici twina ciringi bilioni 350 ciri thiini wa kigina kiretwo ate ino irathondekirwo infrastructure fund na mbeca icio cikuhuthika guthondeka mabarabara guthondeka gutambia thitima guthondeka gwaka thoko ti mbeca ciake wendia wa Kenya Pipeline uratuhire milioni 106 bilioni 106 nayo kwendia Safaricom Kenya Pipeline initial public offer iyo kwendia na shares cia Safaricom iratuhe 244 billion. Professor Kithure Kiende kiona kana regeririo horo cio akiaria ekundu kuretwo Soin Sigowet diene county ri kuyo Soin akoiga atiriri atakirita ria mbere shares cia Safaricom radio ciakendirio 2008 in fact ende thirikari ya Kibakiri ciakendirio shares cia Safaricom maita meri ningiona matiendetie makanina mariona matigetie. President William Ruto ne rathira na mbere na kuga ekuria Embu maundu maria thirikari yake ikite na arauga andu a opposition matire na agenda ngira matire na agenda ati kiria mareka nego promote tribal politics ati maratambia uteti wa siasa iria ciragwo ciariri kana uteti ura wa ukabira arari kanitha uretwo Full Gospel Church Mount Kenya South mahaha bicha-ini mena regional bishop ogwetwo Sylvanus Nyaga ye njoroge horo iwe urabona atia no kwirorera ithui tugwika atia ndwika undu ungiuga arari ku kanitha ucio kundu witwa Gatunduri kuria Embu county riu ni araugire ati kiria ni thiete wega muno uhoro uyu wa kahua kahua ni karariho wega ciringi gana ria 50 kilo nicio murimi arariho ni araugire uhoro wa sha hetwo mbeca hakwi nuthu ya mbia ciothe cia bururi githomo ni araririe uhoro wake arauga ni mandikite makiria marimu ngirigana rimwe na irathi makiria ma 23 ni ciakitwo nitukwirorera ithui wira itu ni kwirorera kwirorera ona kuria ciuria njoroge tungiwa twirorere coka tukire ri ni tukuhitia reke twirorere tuthikiririe tucoke turie ciuria riu haria turoria ciuria ri niho mwiroreri ekuona njira ni na uru mahitia no kwira mundu na kuria guthie niona no nyende ciaca ikinye cia riri we gatwirore gutwikira ari na magatwirore magutwikira ona taruga ngone opposition igatwira ithu turenda kumwikira ona na thirikari igatia kurora opposition ikireka igatwira kirenda gutwika atia siasa ya 2022 ri itu tiari guku yari uguo tondu ru tokire na bottom up Azimio yari naki by the Azimio maigaga megwika atia Mete very interesting no jono ke muno ndari ohano ithu toiga goria no ithu toiga goria megwika Azimio mokite ne kari kariku nda kariganeire
no rituririkana bottom up toni wa gicindire siasa ya 2022 yari njaga muno tondu yari tugwiko aya mauga megwiko amakio ni megutwakira nyumba na amakio ni megutuhe ngiri 3 o mweri aya makiuga tugutigira ni twamuhe ino ya bei ya indo guaranteed minimum return maundu mau ni makinyaneire haya tuthie page 10 twagirwo gukoya karamu na karatathi twandike maundu maria twereirwo ni aya tuthi tugitikagi ni uriku mahingitie ni uriku matahingitie kahora twakona ihenya hari maundu 10 ri magikikwa mahingitie maundu 7 ri riu tucire tuthie page 10 no magikwa matahingitio no mweri tuthie page 10 ngwira kaundu bururi to wa Kenya ri niko gwaturagwa tondu tene turahetwo ni turari na kindu gitagwo gwitikiria maoni ma andu ni gwetagwo gwitikira kindu gitagwo kwaga civic space ati kama maoni ma mu Kenya ri ni maroyo matekuoneka tari bara ndukuratika atiriri thirikari ni goithetie kuma na 19 points in 2 years haria twari in terms ya space ya kureko twiyarie ri na haria turi tha ici ri niko gwatugwite ndikana wanyita ndanyita murango rathio kunderete wa kwiyaria andu marathi weyaria ri ukuhurwo muno tari mundu reto Davis Lichuma arikana mwana kara wa dread gatheti ni muhuthirite haetagire kano ya riri ya andu kuhinyiririo kwiyaria na hurirwe na gatiba muhuko igoratuka space ya civic space ya uria tungiaria no civic ni kuga atiri andu ni mewe na ni marehota kwiyaria na magakararania na maundu maria thirikari ireka matekuoneka tari thu cia thirikari yusigo kararia thirikari ndwagire ukorwo witho ya thirikari tondu thirikari no ri kaira kwa thina in fact thirikari yagire kumenya atiri ria mukenya imira barabara oya mathigiri ndiagire kumuhura yagire kumuthikiriria nerore niki kiugia tuma mundu cio oye mathigi etiguo korwo ti guthurwo ethuragwo no ya guthurwo ri amethurire umenye thuretwo ni siasa ihuthika kwekira andu amavichi acira gai ibaithe ngicirio guo ri tondu kuratika the return of these abductions ri ni rathukia our image abroad yani mafururi manaja gwathi ku report ori tanona fururi tocio wa Mexico ra host World Cup kuniko kuikaine no horo wa andu kunyitwo migwate na makoragwo na makaga forever not fururi ta wa Kenya tandu twathi gatheti eno engire ni gukora kiuria gatheti eroria kai Kenya erorete gacira ka Haiti gatheti ya The Standard ni roria kiuria kia Haiti tuthie page 15 ndeto cia Pyrethrum mwanjire kwa nyumu ita Benico no mete Benico kana mahua ni meho maikate makura ri mako white ni moi ndamona ndi moi Benico ndi Pyrethrum iho tutuago na mundu atheca guku ndonire kama wara netire nyonire ko tone makuragia kuria Nyandaro yake anda haria kangathia ri ndonire mundu athukaga guku na ni thecaga mundu yagire gutuona gloves kana agire kurenga giothe uguthithia gitike urenga giothe arafu ndu akirethukia ni utue tu na moko guo mundu amenyeraga njoroge uguo yo buga sunflower sorry Benico ni Pyrethrum ni mahua mara macanukaga white ndanyita sunflower canukaga kieru tutu ni tukoragwo thith tucanukaga ka white uguo na ni mahuthikaga muno guthondeka dawa citiganite na mari besha kwa ona tene jigwa yari besha muno nginya niko na Pyrethrum board what happened ni dio ndimenya ni siasa mbaya niko chiko kwina mawatho marenda kumakuregeria kumirikia kwina mawatho marareho makuregeria kuriokia urimi uyu na ni urimagwo muno kuria na ikuru kwa governor Susan Kihika na kuria Nyandarua no horo wa mane ati korwo urimi undu wahurirwo ni kwari besha muno ndikana twiciana na tukimatua tereke guthomera na githungu taure the proposed regulations require the registration of growers adorema kana maundu mamwe marenda gwikwo ni gutigirira ati adore othe makuragia Benico ni maandikithio aggregators aria macokanagiriria arimi ni onao aggregators ni aria maaggregataga gucokereria hare muratwara haya
processors and marketers. Aria mathondekaga mahua mau na magacoka makamedia. While exporters and importers will be licensed to improve transparency and accountability in the sector. Na aria mendagia kambuni ya cirendagia mahua mau marikia guthondekwo na nja ni makwenda ona maregister na maheo marua ngetha kugie na waragania. Na uhoro wigi processing ya mahua riu ni mwitekiru kuri mundu o wothe. Ona andu private riu no mwigire uhoro-ini ucio mukirutithania na Parethiram Processing Company of Kenya. Kama unetho niko igua ati Kenya yari imwe ya mafuri maria makuragia beniko kwa wingi thiini wa thi tene. Na beniko ibeca ruraya ri kwaja is it Australia? Thoko iko ina na muno. Ni maguragwo ithitio mathondekaga na mukendagwo maguthondeka pesticide kana dawa cia tutambi na kinaki na me bata muno. Ini ndiakora ndungihunia Australia kira mahua maya ici ni beca theri pesa mingi sana ni beca cike ni urimi ugituninira mathina maitu mothe ha he beca na ukira kahua muno haha mahua maybe ona ukira kahua ona gukira macani uhoro uyu ni wangania ni ngurumira nyona uria tungika kuria gwitu. Haya tuthie page 21. Bewira uma kwa yamo ya kuhanda megoro magire gutuhe mbegu na batuhe njagaru iratwarana na imahinda maya. Ngociria ni nguthie riri mungihe rutha no thie wabici ya governor Kiarie Badilisha wa Nyandarua kana wabici kwa governor Susan Kekawa na Ikuru. Kana county church riri nio moi uhoro wa Parethiram. Ona tungeta kuona CCM wa urimi wa Nyandarua na CCM wa urimi wa Korwito na Ikuru. Kwa governor thie power hari eri power ina governor kora governor tonya utangikigirio ibai ndugigirio kuna governor yani tuthi tumenye uhoro uyu wa urimi uyu na migurano naki njiroge no nie ngura kuria mbeca ire mbeca ikireire ru guku urimi-ini wa mahua maya. Haya twambe tuthi page 21 twambe tuone mbica coka tuone rugano rwa hau kianda na itiratwara na ndugano na mbica no mbica reke twambe tumione nigetha twambe tambure njamba ici he njamba ire to Hosea Irungu na George Onyango. Amona i ni ndamiona maruta wira haria njua kari haria ka mukunji magithondeka indo ciao cia kuruga maraiga ati biacara no thiete wega muno ni roka wega muno ya njua kari aya tarora tareke njuge kaundu hake no kafire hanini. Yes uyu ni Irungu nacio ngi ni Onyango nacio ngi ni Onyango me haria ka mukunji Juakari magitura riri mathafuria na rugio na ngio nona me wira Irungu na Onyango na mundu taru ndona uyu aramba kumithondeka agacoka kanengero ungi athia kimirikagiriria andu eri me wira no reke mutetie kinya haha ni gwathuka ni hindi uyu akumenya uyu etagwo Onyango no uyu nake amenya uyu etagwo Irungu no tha ici me wira mendaine take makiruta wira na no niguo tukoragwo ku Nairobi ino Gikuyu mukiruta wira mwe hamwe no guoka siasa one bara ikaje twitikagira niki. Hai hau kianda ri kama uri nona intellectual property taru kama nona rito rya kutaria ngogoyo for example no mitu intellectual property tene kurari na hoge ithatu cia thirikari kimwe gitagwo ruhonge rumwe rwitagwo Kenya Industrial Property Institute egetwo KIPI hena Kenya Copyright Board negiretwo the Anti-Counterfeit Authority ACA ricio thirenda guthondekwo ituike kindu kimwe ruhonge rumwe nigetha gatiga kuruta wira tondu nitako duplicate koro ikiduplicate mawira no ni mswada twaretwo bungeni ni mbunge wa mutongore wa ringi thiini wa bunge ya bururi etagwo Kimani wa Icung'wa kugia na ruhonge rumwe rwa rukurora uhoro wa indo icio cia kugitira property rights intellectual property rights nitakugitira riri ugi na uthunduri waku ugitirwo. Aya tureru haha indo nyingi itari nginyaniru ri iria cingiraga Kenya ri ciumaga China muno ukigwa kindu ni gia China rukaro kana counterfeit India Turkey na Vietnam na cigeragira ku cigeragira Dubai na Singapore Dubai na Singapore na indo nyingi iria fake ni indo ta ndawa Then ni kwendagio dawa fake so be ugakorwo careful muno electronics toys cia ciana na indo imwe cia ngari cirehagwo indo itari nginyaniru na cikiumaga mabũrũri macio no ruhonge ru wa Icũng'wa rauga rwathondekwo ri ni ruguteithia bara kana bara-ini ya kunina indo citari nginyaniru na counterfeit no amenya kama ukwe mundu ukaga karehe kindu gitakinyaniire ikiro itiguo kana agacenjia ritwa riaku Kamau agetua ni ngogoyo na ti ngogoyo ni na mukagura muciritie taru na muti turamuhenagio Facebook ati ndi kuu
ndikoragwo kuu ndikoragwo kuu ndiko social media ni ngoro media katuikirie tugicokeria tukorora ngatheti ya The Standard. Good morning. $30,000. Wacha ni withdraw nilipe. Refa amesimamisha. Amesema withdraw na kulipa ni foul kubwa. Salah Ale, goalkeeper yuko tayari. Amweka defender chini. Inaenda kuwa mbaya zaidi hapa. Wameweka mstari. Refa amepuliza. Imetumwa. Imepita wall. Imeingia. Inakuwa goal! Madene. Tumaderek from bank na pesa link. Maridadi Motors Sacco nĩ marakũhe kamweke ga kwĩgithia biacara-inĩ njerũ ya kwendia na gũkombanĩra nduthi cia thitima nĩcio EV bikes. Nĩ ũndũ mũhũthũ, ũragũra nduthi ĩyo ya thitima ũkamĩtiga Maridadi Motors mamĩkombithie, nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ nduthi ya ciringi 300,000 ĩrĩa ĩroka na betiri yayo ũrĩamũkagĩra ciringi 9,500 o mweri kahinda ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 150 thutha wa mĩaka ĩyo 2, na twĩna mũbango wa kũrĩha kahora kahora. Hihi wĩ mbica wĩra-inĩ waku ona kana wĩ diaspora, wenyitithanie na Maridadi Motors Sacco umuthi wiyonagire kindu o mweri. Tuhurire thimu kuhitukira 0709888333 kana tucerere wabici-inĩ citũ Ridgeways, Kiambu Road, opposite Total Petrol Station. Nyanya nĩ rĩhaga nĩ kĩndũ kĩrĩhaga tondu tire ciothe kuga ati ni uhire kwe hindi ukora bei njega to ta ici tuge for example tha ici ri ona gutikiri Gutire na nyanya. tha ici nyanya gutiri uguo mundu ria tha ici wina nyanya ri uraigua hega thanduku twitaga mananja na thanduku karori tha ici karagurwo na ciringi 4,500. Wow. O vichire ithuĩ hĩndĩ twacinaga ri twakendagia 500. Good. Yeah. Atire ndoge andu no mathi na mbere gutwarikira ndumiri tugucithoma tukirekereria tugire ngatheti-inĩ ya The Standard. Tuigwe broad based family. Haya guguthio mathiko matata wawe Tangura kuria Bungoma mwiroreri Gwitwo riri tata wao Recho na Kumicha Kitui. Haya wathio mathiko ri ni gutikiragwa andu a muci makirugame marie andu mena ritho ria uge makianjia kuona atiriri o ni Kamau uyu ni ng'ania kayothe makiri mawira-ini maria manene thirikari-ini. Mathiko macio marari kundu gwitagwo Chwele, county ya Bungoma. Riu ri tata uyu wawe Tangura ri kwarumirirwo kihumo ri kihumo giake kironekire ni mundu gwitwo Paulo Wanjala Lugongo Omusaba na Delila Nelima Omusomi. Harari na uyu twandikaga rugano uyu rugano rwandikagwo rwa mutigaire Rwandi kuore runde tunoka page 1 ri bakeja kora eulogy to eulogy rugano rwa mathiko rwa mutigaire ruranyitithania andu ayo tho turakora ni ma cousins na ma brothers na amomete Moses Wetangula speaker wa bunge ya bururi ri makazi ni make mothe hakuhe mothe ri ni andu anene thirikari-ini. Nitwambiririe na wa mbere Beverly Opura ni principal administrative secretary. Onete ni wira munene muno gwa thirikari. Munene ni datiki ucio. Na ni kazi ni ya Wetangula. Hena kazi ni ege ya Wetangula iretwo Dr. Juma Mukhwana. Uyu ni PS kana ni mwandiki mukanu thini wa ministry ya Iganda. Ni damutiki. Haya hena mundu ungi uretwo Dr. Deborah Barasa. Uyu niwe minister wa maria maturigiceirie thirikari-ini ya bururi na ndi ari minister wa ugima wa mwiri na etaga Wetangula anko kogo ni tariri ni mwana wa kanis ni mwana wa brother yake kana sister yake ritiguo amwetaga my uncle hena mubunge wa Tongaren aretwo John Chikati doctor uyu na Wetangula metanaga haikuzo haikuzo ni makuzo ona ni makuzo. Hena mundu retwo Dr. Chris Wamalwa thaisi arugamirire kundu gitagwo National Standard Council metanaga haikuzo. Haya hena mutari wa president wa Harriet Shigai
Oyo ri metanaga na speaker Wetangula hai kuzo. Haya, okay, Wanyonyi ni gugithuro tutikotindirira muno. Tim Wanyonyi mubuga wa Westlands ni brother yake. Dr. Nancy Baraza uria wari wa munini wa mucithania munene metanaga hai kuzo. Thirikari ni uria mumenyanite anga. Ni family. Kiuria kiria mu Kenya aroria ri. Na ni ngoda tugithome ri. These disclosures nona rugano rwa mathiko. Have fueled fresh questions about political patronage. Akorati we wa kunyitwo guoko. Patronage modo kunyita guoko. Ni patronage uro kinyita guoko akamonia gacira. Regional equity. Uigananu wa matura. And whether access to Kenya's most influential positions. Na kana nigetha wone wira munene Kenya ri. Increasingly depends on family. Kurarigana na family ria umite. Kana political connections. Kana andu aria wene na kioteti. Imagine njoroge family ya nyumu na andu kenda nene thirikari-ini. Andu kenda thirikari-ini ate mumite family imwe. Oh my God. Haya, tuthie page 2. Hey. No bururi uyu ri. Yes, these are very hard questions, tough questions. He shire twagire kurania kama ni njuaga uru muno. Kana Kenya heo wira ni tondu ni oyengania. Kana Kenya ni kuri Kenya gukira hari angi. Bururi wanjirio atia guthiaga atia? How did we get here? Gukira hari angi. How did we get here? Ni kuri poto ya thirikari ya mundu kuria ira gwa thirikari negeka automation ikamenya ati nekarora ginya kuria umete nayo. Fairness iha. Yes, that's a good question. Andu amucio mothe. Family mwandu kenda. Cousins. Andu othe ni anene andu kenda. Anyumba imwe. Hey. Haya, tuthie page 2. Rogama page 2. Kwena riri kama u. Ya? Kule kodweta ka 7 Kathiani ri, Machakos County ri. Ne matiri mara andu mariona guoya, thutha wa kuona after 3 bodies of their neighbors were discovered in a nearby thicket. Runa ndo itora riu makona ati kwina miri ya andu atatu na neighbor ciao, matiri maramenya niki kwathire. Tondu menye ta imagine kama uigwe guoya neighbor onde guyukite na gicunguruma kia nyama. Nyama ya mundu. Ndikiririe. Atari undu ina kieha. Taigwe. On Sunday afternoon on June 14th. A neighbor's dog came home from hunting with a catch of her puppies. Yani ngui athite kuhita kana gucariria twana twayo gia kuria i. The dog's owner akiona yukite na kinyama. The dog owner suspected it was not a normal catch and on investigation ikiona ni kuguru gwa kana. Hey. Runigwe agire ebu. Andu magigioka makenjia magicaria niguo mathire makiona the remains of a neighbor child that had been reported missing together with her pregnant mother and elder sister. Ruforithi ni maragika ati ni maragika uthuthuria ni uhoro wina kiha muno. Ni marethana na mundu ucio wekire uguo. Uria wamoragire. No kuratika atiriri. Kuratuka ni mundu uretwo Wambua. Kuratuka hena mundu urakwirwo. Uretwo riri. Detectives have identified 23 years old Amos Wambua, Grace's husband, as the primary suspect. Haya haria kadori ni undu uronekire guku Kilimani, guku Westlands Andu makenyua chai handu etwo Chai Wall restaurant guku Westlands thaa 4:30 cio tuko irari iyo tukuri. Mikorero kire raingira. Nyonie video? Ndimionete tandumira. Haya yonera kire mohoro-ini. Nona kama mukinyuaga cai tondu gacai andu maranyuaga arenge kire mundu akinyuaga ri harokire andu eri mara execute a 25 minutes crime mararuta mishinga mararuta pistol na marera andu othe manene indo ciao cia goro na maraire thimu ithathatu cia iPhones imwe ya Samsung na a HP laptop na kuringana na video na mundu wandikite rugano ruru ri manager arauga atiriri they knew what they wanted. The robber said didn't touch anyone's handbag. Mareda gathi peke yake. Thimu laptop, thimu iPhone, smart Samsung. Nuhoro ni maketia andu tondu riri kama una imagine mwe mukawa mukoretwo. Mwe mukawa kana ai handu mukunyuaga cai. Ni kamutugo gaka ka goons. Niko karathiru kekete ati gatheremete riu gaciarite riu ukoro uyu. No munene wa borithi wa DCI gukwaretwo kinyua araiga atiriri. Acio tutira matigithiria na kumbe wiki igire ni maroragire andu ana. Mategirwo kuraga.
taigua igora maraiga igora kuratika. He said just week ago they managed to kill 4 armed robbers in the area. Magiro manyite andu tikuraga. Aya mena mishinga ni kurathukaneria. Ndwagirwo kuraga ona muici. Ndwagirwo munyite athia gatuirwo. Agaho niho thina urokira wa kuhura na ukoro ukama. Ndwagirwo kuraga. Mundu agakuraga kana akora mundu wanyu. Mucoka mukamuonaga ni arekio. Njoroge utire mundu ina kihoto gya kuruta muoyo. That one I agree with you. Ona muthigari ndagirwo kuraga mundu agirwo amunyite. Ona angikoni muici wa inagani. Agirwo amunyite amurugami hari gotini ohwo. Haya ruthi no rero kari mikoro ne rokete na nduthi. Ru andu ngoko Westlands mona mundu okite na nduthi ni kwita mundu umwe kaneri. Bakajia kumaka. Ni kumaka. Nigetha witikia ri ndukero ni nieri. Nowadays whenever people see a boda carrying 2 or 3 passengers, we fear it could be our turn to be robbed. Mundu uretigira wona nduthi ekuite andu ari atatu ukona eno ni mikoro yoka kuya. Ndenda tuthie kwa muturi. Muturi arenda atia JB muturi ni ashirite. Ucio ndingi mukana ni murata. Haria kianda mwiroreri. Uria wari munene wa watho na minister thirikari-ini ya William Ruto, JB Muturi. Hari rita ria mbere king'ang'a-ini ni araugire we ekwenda Kalonzo Musyoka akorwo ni wokarirukia bendera ya mung'ethaniro. JB Muturi araragia muthenya wa ira kanitha-ini uretwo Globe Delivery Ministries kuria Kamuru kuria araugire atiriri mung'ethaniro utige guoya ni hinda ria kwanirira brother Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to be the flag bearer. Na mundu gutwa Muturi ni araiga atiriri uhoro waku ga mutigotwanirira no ukarugama gituro gia president na muna mung'ethaniro ri ni Ruto murahe advantage. One yetiguo stop wasting time. Uhoro ate tukagweta ate tutigitie acha arauga ni riu mundu ni Kalonzo. Taigwe anything we try to do, I can assure you, you will be hijacked by William Ruto. Yeah. So we must move this conversation. Muturi insisted that the opposition should stop the politics of cowardice. Kurero Muturi no principles wa mung'ethaniro itiguo. Arera andu a mung'ethaniro wenzake atiriri. Tiga haiguoya anirira ino karwa na president kana no kahura na gituro gia president na president ira wikwa tene. Riu Muturi onekana tekwa regana na Rigathi wa Gachagua. Riu hari thina hari agerera ni haiga atiriri. He said that people are growing tired of them saying they will produce one candidate at rallies. Andu ni anogu gwetinda metereire. He said that postponement is giving Ruto the platform to spread propaganda in dailies. Ati murahe President William Ruto kanya gakwendia tondu ni kweyendia. Etiguo propaganda ti kweyendia. Propaganda ni muhuhu. Ni muhuhu. Koguo na mona wa thirikari ni uri muhuhu. Nocio ni mundu waiga Muturi waiga TV. Muturi riu ri Rigathi wa Gachagua ni arega kuga atiriri mundu wa mung'ethaniro ri akagwetwo haria tutigetie mieri 3. Nona toria gwekirwo hindi ya NAC hindi ya Kibaki. Riu Muturi arauga acha that is politics of cowardice. Opposition yanirire Kalonzo Musyoka niwe anirirwo tene tondu riri ona mwacererwo William Ruto no aka hijack ndeto icio. Haya gutirire Ruto takarumia uria murashindana nake. Ona koguo ni agwetwo tene ni tene tumenyaga no ugashindana na William Ruto 2027 tutigetie mwaka omwe na mweri umwe. Tuthie page 3 kurachika atiriri gwe thukuru iretwo taru ha thukuru iretwo atiriri ati wena thukuru makiria 200 tene ongiathire miaka 3 mithiru ri wakoraga ciana cihurite thukuru kwina inegene. Riu umuthi urakora ng'ombe. Theci ni ng'ombe. Ng'ombe nicio nyingi ikiria thukuru. Ni twatigire gutwara ciana kwa iguru wa githomo urathia atia ciana nyingi ni ithamitio thukuru ni kwanja cia muingi. Kwanja na guku Southern Kenya. Southern Kenya ni na guku miena ikamba-ini uguo. Turorete Kajiado uguo. Ngwiciria thukuru cia muingi ri ni mwarutire ciana kwinywe mucitwara private. Njoroge bururi yo page 6 hena kiuria kirorio Kenya ya ngai irorete kuhana Haiti. Turiathagwo ni magunzi Kenya eno tore Haiti gukoragwo. Gunzi cironeka atiriri Kamau ni organized kana ni gubango ibangitwo na ikaheo tari wira. You get it's organized. Tikindu ati spontaneous. Ni gukundu thio akora ni mikora ya email. No ino ni ironeka atiriri this is organized crime. Na ateti na atongoria ni muraheo mukana mukero ino ni nduira murarera na ni kamugaruruka ona inywe. We urahe magunzi bia. We urahe anakia ya ugitiri no magakugaruruka muthenya umwe. No Kenya itu mutikarekegere gacira ka Haiti gagwathwo ni miito tutikureka no ita thito radikia mohoro we will do our part thito radikia mohoro tutikwenda bũrũri no kahinya witu no gukianirira
Nando ethoire mumio nita mumianireri. Kama ngemiugereria ri. Ne hithaga kidogo ni coka marima. Ni coka neguo tukumiugereria muno. Ino ina goons kana tiguo. Yes. Goons ici murarera inyu atongoria tone goons ici ni cianyu. Ona ndenda mathomo nikitana gutari magoons maya. Ni mone headline ure totone ona ciugo ni kwicirero. Feed goon monster at your peril. Kidamathia giki goons we kiheirio tu. Ugigithaithagirira. Acio anake no magakugaruruka we. Na kiarikia kuria aria kirari ari. Niwe gigakora eya wako na gigakugira hari ugakorwo. Yes. Rerai tu meitu no murarera. Kuda jaheko. Ona tucoke page tucokere ici cia muturi ni kuongererwo hongererwo. Muturi ni aria ringi ni agucoka ringi. Stop being cowards. Muturi confronts opposition counterparts kamena guo ya opposition. Ngo ndarigo. Muturi aramera muti tige ko corona guo andu aya. Na ru muturi matikuhetania. Ngo ndarigo tondu araiga atiriri. He dismissed the strategy iyo ya mungethaniro ya kuga atiriri tutikwanirira mbere twanirira ni ekurumio. Aiya. Stop being cowards. Yeah. Stop misleading Kenyans that every meeting you will tell them later. No menya muturi ni ari kiama giake gitagwo DP Democratic Party. Nikiarugametie mundu kuria mbere. Na raiga ngoenda gathurwo ta principal kana muruhanani wa giturwa kia United Alternative Government ri we aka support Kalonzo. Igora muturi araugire. Let us stop saying we have a card we are holding close to our chest. Which chest? Muturi manike riu ninge igwe ati mungethaniro matiga kuya he kandi mahithete haha ugo ati kandi mahithete haha ugo ati metere gukamiruta ndeka ya muico ati ona hatiri na githuri ne hau ehithete ati card what chest ati close to the chest what chest Rumuturi arauga andu opposition tiga igua ya ugai no we ne aranireire aragure mundu wake ni Kalonzo Musyoka arori atiriri tungianirira mundu witu wa uri ukahuranira ukashindana na Ruto ri what so what tena we Kairuto agutwika atia what can President Ruto do to us why are we being cowards exactly ikimona guo guo ndo opposition mutiugano wanyu tena ni tene I want to nego quote ati let us stop saying we have a card we are holding close to our chest. Which chest? Githuri kiriko kiu. Witika card. Which chest? Muturi ni agucokerio. No nginya agucokerio mu. JB Justin Bieber no nginya agucokerio. Ati amera na hatiri githuri witika card. Igua. Areli ando opposition matige kuga ati mena political master stroke. Ati heka nyamu mahithite ati makarekererio guo ati gakarehe kiundu gigugarurania bururi wothe. Arauire gutiri undu tocio. Riu ri ndekuona kana tari kuingira ringira ari gathi. Ona riu cio niguo thina. Cio niguo thina. Cio niguo thina. Iwe kangethe. Mwina githiji. Cokererie nyumba no itu. Nyumba no itu chire kimwe. Haya, we thukuru cia ndiri tarugama page 9. Thukuru cia ndiri ni iria kaega muno mathako maya mariri mekwendera kuria ma mathako regional music festivals. Urakora thukuru ja ciraikio ja. Bugaga manene ri na rike komendo yakurie rimwe ati turathara waga thukuru ici cia ndi ukona mwana arutirwo guku ati atwaro boarding kundu kuraihu na he thukuru ya ndi hau njega muno agithomera ho na perform ningire mwarimu wa ndi ri na mwarimu wa boarding ri kai college etari imwe tiga uguo Kamau ne gatheti ni ratwira atiriri uhoro wa githomo kia mabuku ni kuhituke ni mahinda tokio tukiraroro taigwe the learners no longer depend on the academics ndukira mwana ati ndareka wega tondu ndareka wega mathomo-ini no eke maundu-ini mengi mega tari through the new systems that have various ways to expose their abilities and learn from it. Yes. Tukirekia na gatheti ino ri mubunge wa Oscar Sudi ni mubunge wako Kapseret ni aragiririo gwaka mugunda yo iria kuria Masai Mara akiri wega uguo ndona how High Court stops Sudi from developing Masai Mara land over fraud claims. Ni tadokrati katiriri Justice Michael Mwanyale wa igoti ria migunda na maria maturigiceirie na aragiriririe Sudi na andu mareta Mara Golf and Wild Resort Limited guthondeka na ku develop na kwendia the contested property kuria Masai Mara na turekie fiu na page 17 ndeto cia guku Nairobi andu wa ODM ni maikeria rega thwa gacagua ciugo
page 17 Junet Wandai fireback at Gachagua niki mauria niki Gachagua tondu Gachagua no araugire DCP kahata Nairobi yothe Rigathwa Gachagua mutongoria kama kia DCP augire atiriri Njoroge Nairobi ikaoyo ni DCP ciothe kuma governor senator abunge MCA Nairobi gako DCP riu ndaragicokerio ni Junet Mohammed na Wandai tamaka hemudo amwira atiriri hemudo igatiriri Kamau Junet aramuriri atiriri ODM is not a small party like DCP taura ndikwenda kurumio riu ati tathoma na githungu ringi ati ODM is not a small party like DCP negucokerio negucokerio ni kiama ni ekwirwo ni ekwaririo nekiacokerio ni kiama hau ni ndigutaura ni ona ni hau ri ni ndona na ndeto cio ndigane nacio no marauga atiriri ati mekuo me Nairobi ati ODM mutikameire mekuo marekaga empowerment fundraiser in Kirerechua igwito kai gutokaga empowerment niguo njuragia nitakindona empowerment kina ngofu kana kiamba Njoroge nonete empowerment kigithunguri kacitwara guku niguo ndarigwo Tobe tuikirie nigetha tugicokereria Kamau ri mugukorwo na mubunge wa Girigiri etagwo Martha Wangari ndigira kiuria kwa mheshimiwa kana no kumoria kana maundu maria me Karau ni mara ndwe mariganitie muno na Karau kana no maraigua neighbors maraigua kwa neighbor kana ni haria moyaga gathigenge guo magacuthia ndwe neighbors Kamau ri no nginya ukoya gathigenge ugacuthia tukimuria wa muhakane akirage acuthia ku kwa neighbor na kuhana jakini no kiongwenda uria gia Karau asante sana ni mwarikania na Mathari mukundigana Queen Mary cio ni mutarani tukira maundu megi horo wa kihiko na ndakorwo ndakwira atiriri Kamau he mutu onake ngwire reke he mundu njiria atiriri mamu wao na baba wao marakungirira miaka 60 ya kihiko neguo 60 years reke ngwire maretwa atia 60 years ya kihiko yo ni miaka mingi muno ona ndigwiciria kana ni maundu tukamonaga miaka-ini itu ro uguo one metagwo riri kethome nigetha ndakaigwe etagwo Mary Karugia wa Boston kuria Massachusetts araiga mamu wao na baba wao mahikanitie mamu wao na baba wetagwo Mr and Mrs Benson Karugia mara celebrate miaka 60 ya gukorwo mari hamwe me muthuri na mutumia na they are serious fans I know roti tandika house ndeke serious muda kodeta serious fans Mr and Mrs Benson Karugia na mwezi 17 wa July mekuria US ni ku Boston Massachusetts magakugwira miaka 60 tukamera congratulations adama magakugwira miaka tukira maundu macio megi horo wake iko miaka 60 ndugathake nayo which chest which Pragia Anupama eke nyuma ofisini ya Fahari Homes na ni hindi ndarikia kurihira broti iria ndirakwiraga